2021 broke me. 2022 changed me. 2023 opened my eyes. 2024, I'm coming back. Тату, слуга народа. Ne moraš se ti vidjeti na svakom videu. Shopping kod Orban. Kaj hoćeš? Bog ekipa, ja sam Teja i ovo je moj novi vlog, odnosno vlog od 3 do 4 dana, ne znam koliko ću ubaciti u njega, koliko pune materijala. Da ne dužim se intro, pređemo na vlogić. Bog ekipa, 11. je srijeda, polu 10 sati na večer. Ja vas javim tek sad da odjavim ovaj vlog od 3 dana, jer se ova 3 dana fakat nakupilo materijala. U ponedjeljak smo bili u prijatelja nekih, došao mi je paket za suradnju od Petre Gardum, ovim prednjepi patuljak, gnomić, zapratite svi Petru na društvene mreže. U pidžami sam, jer me tako toplije, a jednostavno ne izgleda kao pidžama. Uglavnom bili smo kod prijatelja. Onda danas smo bili na 100 strana. Prvo smo išli u Mađarsku, misleći da ćemo tamo naći poli sat. Na kraju smo kupili još pidžama, još neke stvarčice za kuću, ali sad nismo našli. Onda smo išli u Čakovec i u Čakovcu smo našli pepku, sat i još neke stvari. I osim toga bila mi presmiješna scena kada mi smo htjeli izaći iz Mađarske, a Mađarska nas nije dala. Krivo smo se okrenuli, vratili smo se opet u Mađarsku, znači 2 puta smo kružili i 2 puta smo se vraćali u Mađarsku. Stvarno tome što sam bar napravila odlične fotke. Znači, prvo sam slala jesenske i za planir za suradnju koji će izaći kroz koji dan, tako da bit će sadržaja, bit će reelova. Ajde, nešto pozitivno. Kako sam se ja šalila, Viktor Orban nam ne da da idemo u Hrvatsku. Možda u tome ima istine, možda ne imam. Tako da, to bi bilo to od ovog vloga od 2-3 dana. Spojila sam sve i svašta nešto, ali ima fakat materijala. Ako vam se svidio, like, share i subscribe, a mi se vidimo već skoro u novom videu. Bye!